Osaa baby a wo bia no ma wani nje se wo akwantuom na nkrata ho ayeden amawo anase wo Ghana ha na pese wutu kwan baby biara befa bia age wusika edi na mo ani so aye wontanta ama wonji obia endi biem anase wo nsa no adwuma na pese wo kwa aboche kwaye adwuma nanso hu baby a wonfa mese wo se fe number ye gu screen yi so yedo be kwa koduru mi ama wo adwuma aye tieme yedo be kwa koduru with working permit a obeye adwuma abraboni bia enkan country bia pese wo koso bia no wo dia no so be fresh ana ma we make the cages what bottom which a shubi na about him boy na twa so e video no didi wo cages wotem obetwa be video si e be didi wotem si ya makoma ko be 100 times a me big Akwes me support say boy no enye video didi wotem Jude nam come chem so wo jimi na minim be bi pote pass ha bantere wo mi dunya ko pose ka mi hia ne pa ka mi mapempa mi ha no ka be pim ne tim kaw na ka ne chia ma pai na ka muja ta na no ne ni ho masum de zo mabu bono e me hwimu nyina tumuja Abusia family we bi ase enese ye eda oba de ahye bidin ade Jude safo we Akwes abedi matem apache o makejesi abeka nsempi na ne nsem na wo kan na wo say a good way nye bad way na nsem ni na ne say otokejesi na o pache wo nsem bi wo ne kofa ba ne say me blogi video bi eba out ebe chire nsem mu e analysis ifa nsem bi ho mo asama am kan ye na me chire mu enye ntokwa na mekofa ba me pacho yenti nsem a we Akwes kan ne kakra na ne nsem ne kono me katena me de nsem mu nkire mu abram wate ase Ghana for eti enema bi ase na me cheche nsem mu de eye baby a no krene da no me de to wate ase pese me de baby a no krene da no me de to big Akwes gunum se one time hu me se me ba begina eye ntintan fidie no so kase na me de nsem bi aba abonte da bi but baby akuduru no e wo say me be cheche nsem na me de baby a no credit da no me de to what you say ntienu mei anopa yi ewie yi baby bia wo bia no be depend baby a wo no ene se wo hwe me no ene nti na me kan sa no I'm called straight ni nyina ne se eye abrantie aye KGC ni video bi abeda eye abonten na video ne beda abonten no amma nipa bebrebe yi kan sembi e de fa video no na de omune se minjini ye se KGC ni timpo ene se obeba abonten abedidi eye evangelist Patricia Kyei-Duah krantin aka na Agradaa.With da minyini wiase minyindi da se KGC bitima be sade no na no kwasema ehun ni se KGC ebeyi ni video e de beto abonten video no be no ankasa personal video no be video mu no wambo eye evangelist Patricia Kyei-Duah krantin di amuni din o se video ni na eye video a wasa ebeye ni second one ene ni third one ni nyina so no e da bonten wambo ma me ni din e video ni na mum no eye abranti a ayefe no eye Jude TV onu na ebetena ase a ofa eye ma me no e video evangelist ni video ana ofa eye KGC su video ana oye eye analysis e de fa eye video no e pa so ade am ye ne bone kwa so ade ntina nka be kasa afa ho le bone kwa so ade ntina nka be kasa afa me da ho ana ye frame say Jude be Akwes di watem na me say wo hin na me say ha say then me call yen so na yampa me call social media no so na yampa say ma asem ne da ho ne di watem na me say le bone amaya ne dey ne dina ne say me kire mu say omuso say omobo mu yonkodi nti we use the word blogger adekonti a me kan sa ne say on social media no for now no tumi mbo bi din en kasa say we di na tem
na sama KGC kan nya atem didi o oh na sa video so ya na fa ho ni sepe no ene ne video no akwa dum pempenso bi say KGC akasa de tia eye maame no enye no kreda mi ankasa me frɛ KGC na mka kyese ke ma wo se video bi abeda bonte ama nipa pie kasa de fa video no na sa video na abeda bonte no wo unim ho de KGC ni ka che me point blank sa akwasi video minim wo hwei na minim pakra o de sa video no beto abonte enti ono ankasa ntrase ekọ hwei mu no ana o frɛ nipa no ye sa video no e beto abonte no ama me no kasa nipa no ejina so ema KGC ene ne kasai edidi nipa natem se di enti no ko esa video na beto abonte ama obia e kansem bi editia no e de fa ye ma me patisha se du akwante ho ko delete video no abrante ndi o se yoyo ama abrante delete video no efri KGC asala ka do ko bia ni the queen ni kasa ye ni call ni ba 2 times ba ko am money din se Jude video ni free ba second one na me se free KGC na nkasa ho ba but KGC nchemu na o de ma me ne nkyere se wo so ma me no dabi but I say peace but what I say peace then na me video ni free mo ntino e na me video ni hu ni boni bi ewo mu mo twa asem na kosa me hu ni boni bi ewo mu mbese me bodi bia mbese me bo blogger bia din e ya de wo social media wasem na wo kan me be kirem e mo wasem na sipi boni amaye na ne de yin fence ono no boy no e page no so video ni na so bi me no ka say video no e na obium na de kretia amama ba eye life ni nyina ne say e ya chopper e na de bre eye evangelist purchase say do akwante say doctor sa wuti bibi fa video no ho na so hu bibi fa video no ho a mesere wo se nye KGC ene ma branchen eye sade no da bi mesere wo enye onu da onu ntimi sade ni da wo wiase KGC emi ene na meso a mede ne ba eye Tene TV ene nya be ye dwuma ho enti se ne akodu se woni maame no anya dwuma bie mu a otim ko jabo nti ko ka bi fa fa KGC ko abo ni hwe obeka da fa maame no acha se oni hwe obeka fa maame no ene den na me hu se eya abranti a ye fa ne Gyemeso abranti na be video abedi di KGC atem na ken se abranti be video abedi di watem dia boy ne twase ye video di watem boy ne twase ye video no didi hu KGC watem obetre be video si abedi di watem si ya makoma ko be 100 times a maybe ga kwese me support se boy no enye video didi watem because of say die ensuo di awia no sa na awia so di be yensuo tine so didi watem a twase didi watem ti kwa no tum na fa atem didi no emene atem didi na tenase na num sogu so ne kre KGC ni masem hu hwe se ofre me aka jem se bia me blog video there bi but as a blogger no me hu se obia afa video ni bi na me so me fa bi but enya ni boni mu but ne papa mu se enipa bete enyoma bia se na se de ekono na yemo ma se bega kwesi kasa because me follow obia ena me panie kwa to form omo ho amehu me secret bia betime ya ba bontere ko be shock obia ka se wonya sa video fe nye nipa bi na de ma me bia me nya sa video ni fe no kra wante ase me metumi ahwe wo kasa yimu din me hu de wo pa nti me ya asana fa no wo be kasa nipa bi pa na me ben no ma me sa secret no da bi nya no kra bia ni mi sa me be obia ena wo ma me secret bia na yemo wa sa mo kasa sa emre bi etwa mu na me channel Jude TV no na me blog mo e ma mo so sebi wo didi Reverend Obofour atem eno so na ye boni ana na ade ntina na de etwa be outside de o ka kire de o twa kwan se achia etwa pe ka outside de o ka kire se achia me no nyo bia na command me se ni free mo but me na me feel say me yi video ni free mo because of say ade a waye na ade ne de boni koma woni pa bia ade ntina won dwene say eye wa ka be ye free but asem na wo kan ni na kwan na ente sa the create ni sa be see me the secret beto amantene say ente sa be ba be che Ghana for ko ntia me say ente sa doctor e pa chew bega kwesi mi gina mu bi se KGC ntimi ye sa de ne da na eni na dwum so be sa de no so da na emom no enipa bi ana ye sa de no but se say de tu kotwe no e kwa kotwe sremo
sremo pa fi se wiase se obi etu do ko hwe nkwa entu nfa no ko hewu ana obi so so ama esuo cap ma amo anom no so no ye ntinte suo so en masa nipa ko no ntimi yesa de ne da obi anim eda abonten eniema ma me ne ye ma kejesi ye nyina anim eda obi anim eda YouTube ati say edru eye Christmas ye nyina hu niema o ye ma no ne se oni obi ma ne no nche se eso de nanim kutwitwi fom eni ko de ntimi nsida meka chese kejesi so bodam meka kejesi wo bodam wo esubi ne ya ba otim sade ni de benyini so betima ye so hu benyini so betima ye benyini da so betima be kasa de tie ma me no ni nina dwum so se obetima kasa tie ma me no da benyini ana won so onye sene de ofiye video betoto abonte na ache videos bebebe on be ya to abonte na ontimi enkase oboma me ni di o video no na sa video ya ma be da abonte ya ankasa video no ankaje se nkobi kwa mpo baba be ka wasem ka Gyemeso ntimi megina so emedidi kejesi atem ewo so ati ase na sa Jude TV no me say oye cause trouble Jude ya cause trouble wo we are cause trouble pa we are cause trouble you Jude ati oko transi ko ya analysis and we can say and you can say adai Jude what bodam ona what bodam wo kejesi and na ko tun so yim ana wonim sa se dem mi na so abo se say you I would just say analysis and we can say and adai unim say you are bringing a war where you create war no enu bi na Jude wo ye no you create war na esi wo na etu buya ni pe wo ni pe se enu bi na wo ye no you are bringing war cause trouble TV you are bringing war entiro de make nyina na say kejesi entimi ensi na dwene pi emba bonten emedidi eye evangelist practitioner say do akranti atem da o wiase ontimi ti doctor we dey mikro akotudwum odoba ye bibia manenka na efa che no Gyemeso ye ma de tu ekotwere no entwere ye ma de tu ekotwere no entwere srewa because ya say doctor who say video na automatically edeya onu ankasa no etimi se nakoma ebe ne ya so who say video ni pe entimi na say adana nume no doctor betimi atina je say who say kejesi ena ebi na no aka but boy na analysis obeye no ebi na adwuma kwa ne say ebi kejesi na tabo na chi say obeye sade no but the answer is no. What you say? The answer is no. One can't say any baby bia no so want him so nka so the video no am no kase say no video ni no obi o date video no nti mesre say obi bia video no beka won sa uhu video no ehwe bia no eye boy na nkasa ene yes analysis no we go kwese papa mu a o san ka chom say sister coach our blogger ene je Ghana mo ka chom say nko munyi sa videos ni firi ho because only akone bo ekoho no obo a esa beba just pass say din no man use Agradaa with the caption but omu use azantana with the caption it the same video na timi analysis na would na so me hu ad continue odina me analysis so say bia me na me kasa say the problem go ko hu video no hu dada ade na go futu Ghana fo ani wo hu video no dada hu dada enti me medina me media na so nkasa se media na me ko create problem me ko create na media obi oye ni follow bi o follow mu bia ni say azantana no igira homa ya ma me Agradaa enti different je na maye wona ko play issue aba because asema wo kan kire say ma me ni hu obetime di boni bi na sa boni so na ma case so akodina nsuo bi ho be se me di security me ba aka nsem bi ho chama nsuo bi no ko dina ye fenzo ni say boy nsuo ne fenzo chama bonzo ni di chama ye fenzo eso no so e wa ha se ni di ba ya kokora
oya akokra so that akwa say bebre akwa so akoye na ade because o susum ni won twensa mane man so enti dia wo na akwa twensem aba an sa na me hu so na akwa twensem aba esrem why esrem pa enye kenye city mpoda se bibi sei e ba be to amonte esrem so Jude TV trouble so when Jimmy Buta Jude nam come chome so when Jimmy na minim baby pote pass abante ro mi dunya ko pose kam hia ne pa kam pempem ya no kam be pim ni tim kau na kan ni chia ma pai na kan muja ta na no ni hu ma som ni zo ma bono e ma ni hwimu nyina tu muja nam kam kire so Jimmy abodam a this is a bit of video. Now why analysis I can say and the KJC can say and I'm doing say the KJC can say worker. What you be? Who is that? Yeah, who is that? You how not to see my breno? Unim. I didn't know who pro be didn't go to my name. Ah, Jude who pro be didn't go to my what madam? Oh, my chawati. What madam? Senyansa, Jude, Senyansa. Sadi na ye no me dwe wa me tia say ase wo ya na say am ready keje se koto mnem Jude me dunya kopon atawi se video we pa no ho se nyi se wo delete video me wo page no comment report wo page no I report your page ene de we to report it rapping ene de never try because unti YouTube asia video ma ye nya wo de abiem ai video ni nyawo de abiem obete wo kasa ati picture wo so ba video ni nyawo de abiem minim dia me video ni nyawo de abiem se mi ja se wo nko abeda so na abetuma ye but me dan chen ni nko ade ba video ni nyawo de abiem ana se de wusi kire ya o ka se keji se ne bia na me so ya fi metiri kwa bia me se me so de hu mi da kuma se kra mi kra mayela me bia hu bia me se ana odene what abuoba what you be? Kwasia. What you too much? Okay, can you put him home? The be the chibiano, book a simple on my Okofu video, no Okofu video, no can send me the phone, no or change and simple, and my Nipano could not send me baby. Not you better say you come back or be or Cassetiano. But what you mean, yes, sir? You know, can you see my man a friend, Toyota Korea, white color. Brand new or the KJC. I can say Chicana or no Kodin Kadeka. And Tina Crabia, your friend, my son, and the Chicano. Miaka some hobby. So, kicking on the cano, a Kobobia, and the cano, Kiki police station. Sika is the KJC, but Giaco Facano, a Japanese, can require a windy. Not Jude, Jimmy, a bois. Tina make us all patch so patch some what kind of Caribbean one for can Kobobia. Accident to be a quenchia, a two bia, and a entro, one from Bobia. Won't proof now. HS can one from Bob, a one is off car in a young crash. And a case not soften away mobile. On no case okay, may soften a car man. Interested be I won't see her. On one of the soften the car, yes, soften the BBA manner, yes, on a soften a tight bar. And any bonnet cost me. No be analysis. I can't say more, and I'm just a case because and I'm just saying, and I got that's what Carl said, and I'm just assassin and okay. What you be? I don't know them. Would you, my side video, no, I know, my new video, church war, out the KJC, would you know, compare a evangelist. Many video, church war. Santisa, ye. What if goodness shall not do anything, badness shall not do anything. Say papa nyahwea, boni nyahwe. Sama we dey try to. We that's how threat me. We all threat me. Timit betna atumi agina video so ma ho akiro. What threat me? I can see say what threat me. Simple cry. Okay. What it? And you say a yaba a friend say IGP abase pena bia ubuni pana obaba be chonu ko de ba sik bi saba bunu sik bi saba bunu maba ko do tell me say
enu se nipa no na hunu nye tumoja mimi kita me weapon na me weapon e chese kan no fanu e chechwe ntwa sam de pa api woni achia no me dum se doctor onim pamparo obepa boni na achia because obi se ho ne moja ne ba so besta jefi woni achia ntia e ba se mo se na so ni tetero e fe no tetero uyi se mo se ne moja ndi so e fe ne moja na Muhammad tia na e ba satan no go head is better wi ade titini pontem sa asemo me kache wonu Jude TV hwo ye ejini panyina ane yom sa ati ojidian Jude ojidian oni twaponi wa da bejibo mo brada bejibo mo are odi keje sikoto o hawo ni atitim onu mu kwampo eyede na yede na osade nkoto o hawo mu Kumasi se so be ko Kumasi bi ma obeko Kumasi yese na otwe ana o ko Kumasi se so ko nko fa betu atechem o ko Kumasi oni da o Kumasi ni jan na won kan o Kumasi o ko obeko anye so ko krom na se no ko kasa asemu no se efese movement ne echikeje a yese o ko Kumasi so ni dai oni jan Kumasi na yese ni krom be poso na okoda o ko fra betu o ha mai dai Jude TV showye so bodamu a o do be kwasia when we me hipa we me hibuta oh sai ka si ni pa o mo ofe bi o magimi eno kre o mo ofe no agimi fo ne do so na ka kire wo bema bia no won fe nice guy bia se ne kala fe bia no ejimi fo na do so automatically so yedi ani hu ni dia munim se ni fine ye be fa na sa who are you and what are you to insult Patricia Kyei-Duah your analysis doctor nakupo isha no nte na ni fa chewo yi bia we bia no ejenje enfamo aha ana mede mu besi so aha ana mso mede medie ebesi be Akwes ne kasa ye no chese odokeji si papa okova no wo enyoma bi hu se bia enkofa bone emrekeji si but me dey ham ne sadentina okova no putu me so into problem se ebia movement ebedi keji no edina Kumasi oni dan e ka movement ne chese ambo serious baby ujina na baso Chelsea movement how can to say movement e bindi mi ana a chopa na wo pa but as wo come na Gyemeso enya ne bone kwaso na de kasai e ma wo say na me dwen say but as me hwekọ achi ma wo say as wo ye fan bi che say bia agroso na wo ka madam asmidia de Jude safo peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more news updates. Opese oye service ana usiesi o video camera o vision mixer ana o camera lens ene etiye mo asem David Imam super secretary o mrantie a ya tete wo abefo nimde kwan so a wo mbetumi ayesa niam wo yina amam e obretie bi mo pe wo modin ye super esanse wo mo dem sonko se wo hia super secretary kira kwan a from 0543 885507